nawe ngeBhayibheli ngeke ngivuke ngakukhulumisa ngeke ngivuke noma ngakhuluma kabi ngoba sikhuluma ngeBhayibheli angeke ngilwe nawe sure because ukushumayela kona ukulwa Mpostoli uthinta indaba kaShembe ngiyeza uthinta indaba ka uShembe and ngiyathemba isizwe sethu especially ku KZN bayamthobela kakhulu uShembe yes yabona mfowethu uma sikhuluma ngaleyo nkolo iyadominate ngapha ngakithi okay kodwa akuyona inkolo yobuKristu hayibo ayikho ndawo eBhayibhelini kodwa ngithi bafunda iBhayibheli mfundisi alikho lithi Shembe eBhayibheli neli one verse eBhayibheli bangavela lithi Shembe alikho number 2 ake sithi bavama ukubheda incwadi kaDeuteronomy chapter 18 verse 18 la uNkulunkulu wakhuluma khona noMose okay athi ngizokuvezela umprofeti onjengawe kubafowenu bese bethi uShembe uNkulunkulu wabantu abamnyama that's nothing like that uNkulunkulu akanabantu abamnyama nabamhlophe okay abantu uNkulunkulu abantu bonke ukuthi umhlophe ngebala noma mnyama noma unjani akukho eBhayibheli abantsundu into yakwaShembe yabantu abantsundu nabanjani njani iBhayibheli alibhala ngomuntu ontsundu alibhala ngomuntu white ngoba iBhayibheli umuntu uNkulunkulu wadala umuntu oyedwa yes so siyazi sonke ukuthi kuze kube khona abantu abamhlophe bavela kanjani abavelanga ngesizwe esithile baqhamuke nje ngendawo babekuyona eyayini nesimo esithile se climate ukushisa then basobetshintsha babamhlophe not that bahlukile kunathi noma bona bezibona behlukile kunami ngebala kodwa siyafana umuntu uNkulunkulu uAdam umuntu oyi1 so ke bona mabefuna ukubhayiza baqala bakhulumeke manje balanda imlando umlando ongekho eBhayibhelini ukuthi ubani umuntu omnyama waqhamuka enzalweni kaShem eShem kanjani ngoba njani bakhuluma bazama ukukhanda lento yabo esizweni sakithi angithi abantu abamnyama limele vele balinyazwa abantu abamhlophe so uma uzoqhamuka vele ucheka abantu abamhlophe vele abantu abakithi bogijima beze kuwe because they are wounded abantu abamhlophe even ngilapha nje nami ngaba angikho la abantu abamhlophe hayi ngoba baqhamuka nokuhlakanipha babamba abantu but uNkulunkulu abantu akabenza uNkulunkulu wahluke ngiqonda ukuthi lenkolo ke yakwaShembe inkolo yamanga inkolo engekho baphatha iBhayibheli lona leli kodwa la ukuthi Jesu khona bathi Shembe uyabona nje bathi Shembe is the way incwadi kaJohn 6 leyo John 14 verse 6 la khona uJesu athi imini indlela neqiniso nokuphila akekho yakubaba ngaphandle kwami bona sobethi Shembe is the way of which abafowethu angeke ngibazonde futhi ngeke ngilwe nabo angilwe nabo but we must iqiniso silikhuluma ukuthi Shembe inkolo engekho one bathi Shembe uNkulunkulu incwadi kaExodus 20 la uNkulunkulu aqala khona ukuyibonakalisa kuIsrael uthi nginguJehova uNkulunkulu wakhipha ezweni laseGibhithe Israel sure uthi kungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami bona bathi uShembe uNkulunkulu eish you see kusho noma ngaliphatha iBhayibheli they don't care about ukuthi lithini uJesu uqala bebekhuluma kabi ngoJesu today bakhuluma kahle ngoJesu laba bakhona namhlanje bahamba bayilungisa bafuna ukudla umhlaba ngoba bona impela baningi kodwa iBhayibheli encwadini kaMatthew chapter 7 evesini ko21 lithi akusibo bonke abathi inkosi abazongena embusweni wezulu sure bese ithi iBhayibheli kuphela yilo owenza intando kaBaba osezulwini usho ukuthi ngiqonda ukuthi ngamanye amazwi Shembe olkhanyana wathi lezi inkolo lezi bomudise bo chibini indloko kunye bo St John's inkolo zabantu ngamanye amazwi indawo zokwelapha abantu kuba mawuya khona noma lengakithi kunenyanga kwakhona uMantamplansi washona wawuthi uma uya khona usinde akusho ukuthi uma uya kwaShembe usinde sewuShembe sekuNkulunkulu sure akusho uma uya kwakhanyana bakulaphe ngekofu uphile ukhanyana sekuNkulunkulu eish iBhayibheli incwadi kaChapter 2 incwadi kaPhilip Philip 2 evesini ko9 yes kukhona lapha uJesu wazithobisa mayifika emhlabeni la wazithoba walalela kwaze kwasekufeni nasekufeni kwesiphambano
bese ethi verse 9 ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama elikhulu kunamagama onke kuze kuthi ngegama lika Jesu ngithanda lo verse kuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke akhotha aguqa sure bathi qala kwabasingelosi uqobo lwazo oguqa kuJesu na ngiyabona bezolukhanyana bezoshembe one day ngelanga lokugcina bafike bethula amakapisi wabeke phansi bathi Jesu wena uyinkosi yeqiniso angazi bekwenzakalani ngabalandeli abantu abalahla uJesu bambiza ngamagama bamthuka yabona bangikhuluma so kuvele kulimala abantu kodwa bona bayakhuluma kabi ngoJesu asibathuki bona bazosibiza yabona nje bangayizwa le podcast bazo inhlamba le yesintu embi elihlaza bekubiza ngayo umdala inhlonipho ibalahlekele sure la sikhuluma to rescue ukususa umuntu ukuthi umuntu akabhasi wabuthulandela ini ngoba uJesu uthe ensukwini zokugcina kovela oKristu abaningi kuthiwa ke bamanga Matthew 24 yes kovela oKristu bamanga abaningi bazovele bethi mina ngumKristu leli gama elithi Kristu is the anointed one kusho ukuthi kovela abagcotshwa abaningi sure yokubabona begcwele nje choose my kettle mangafuna ukufunda iBhayibheli uzolandela into yomuntu ube phansi komuntu effect yokusinda komuntu baba ngiyayivuma angifuna ukurevela into eyiningi kodwa ukuthi umuntu emaye kwaShembe uyasinda uyaphola nokufana uma ngoyenyangeni uyaphola ubuye upholile kodwa kusho ukuthi lowo muntu loyo uNkulunkulu futhi akusho lowo muntu loyo usebenzela uNkulunkulu uyayisebenzela nje uyelapha sure njengoba sivuma ukuthi inyanga ikhona ziyelapha makuvunywa uShembe akavunywa njengenye yenyanga ekhona emhlabeni ezelaphayo abantu baphile uyabona lapha nje abantu amadoda amaningi ubona wakwebona inkolo namadoda amaningi njengenkolo yakwaLikanyana nenkolo yakwaShembe ayikho amadoda amaningi amadoda athanda ukudlala angithi okay mkhulu wayithinte amadoda angithi bathi impostoli uma bechaza ngendaba kaShembe kuthiwa bona bakhonza uNkulunkulu lo esimkhonzayo thina sonke but into abasuke babalekela ukuthi bakhonza ngesintu bona kodwa bekhonza uNkulunkulu angithi ukhona umuntu wathunywa uNkulunkulu munye they must allow they must bakuvumele lokho ukuthi uNkulunkulu akathumanga uShembe yabona njengami ngilanga ngibizwa uNkulunkulu wangithuma kushuka ibangela but under the name of Jesus okay yabona naye uShembe angazithathwa ngathi uvele ezulwini uthunywa uNkulunkulu ukuzoma noJesu draw akekho umprofeti omunye simlindile kulo lonke iBhayibheli kuswela abaprofeti emuva baprofeta ngoJesu mawufunda koGenesis uGenesis kuthiwa inzalo yomfazi inzalo yomfazi ubani uKristu akekho umuntu ozalwa umfazi emhlabeni bonke abantu bazalwa amadoda that is why unowakwamabunda nawe ubizwa ngesibongo sika mama wakho umama wakho akazali umuntu ozalayo ubaba wakho yes nami ngibizwa ngesibongo soMbatha umama wakwamlondo angibizwa ngomlondo umama akazala kanayo inzalo umama inzalo isendodeni so ke ngiqonda ukuthi ngamanye amazwi sonke uma uShembe kuyinkolo eqiniso uShembe akavume ukuthi uJesu inkosi uthunywa uThixo ngoba iBhayibheli mabefuna ukuhamba manga istory esixoxa amakhehla nje anjengami anentshebe enkulu amayixoxa wezwa amakhehla athi uShembe kwathi ukuthi kwaba ukuthi bekuxoxela ungazozele bekuxoxela bayaya abantu boyinikela khona kwaShembe bayinikela ubuthaphuthaphu amadoda agcwele bayolithatha abafazi ngithi laphana ukuthola umfazi uvele umhlale bahlale ebhentsini uyikhombele ugana ngagana ayi20 abafazi abanankinga kodwa inkolo yobuKristu ayivumi ndakwana abafazi abaningi inkolo yobuKristu isithemba sivumelekanga kuKristu asikho akukho la sibona khona angithi baba ke sibuke lento abantu abahlukanisa iBhayibheli esikhathini sakwaIsrael kwakuyinkolo yokuye eKhenani engamfuni umuntu eholy ngendlela manje inkolo iyezulwini sohlala ezulwini noKristu nezingelosi kaThixo ingakho umuntu must be holy namhlanje so Old Testament babethatha abafazi babaningi ngendlela abafuna ngayo kwangekho nkinga kodwa ku New Testament umuntu ufuneka azathi uphila yiphi impilo sure so ngifuna ukusho ukuthi angigceki nje uShembe ngisho konke lokho kolukanyana obani lezinkolo zabo ezinje zabo Metsi what izinkolo zabantu uyabona silungile zokuphilisa abantu kodwa abantu abazi ukuthi ezulwini
kufuneka abantu abakholwa kuJesu ma kusekhulunywa nje ngezolo akanandawo Shembe ezulwini Impostoli kusho ukuthi abantu bakaShembe baya ezulwini baya kuliphi ngoba bayafunda iBhayibheli ngihlale ngibuza ukuthi bayaphila ubungcwele abaphila ubungcwele bona bakuphila phi ubungcwele wake wezwe bekhuluma ngako wena bekhuluma ngako wena ngeke bakhulume ngabo ngoba inkolo yasemhlabeni angali ngiyavuma ngithi inkolo angithi la emhlabeni eSouth Africa kuvunyelwa umuntu noyiphi inkolo ivumelekile kodwa evele ezulu inkolo yi1 eza ngegama lika Jesu uma inkolo ikhona ingaveli under the name uJesu abemkhulu leyo nkolo akuyona ngoba nabo bakaShembe bafunda iBhayibheli alikho iBhayibheli elibhalwe Shembe or likhanyana or banibani ayikho kuyacaca ukuthi ke mabethi bakholwa bakuthatha eBhayibhelini ukholwa kukho ngesizulu bakuthatha eBhayibhelini ukuthi umuntu uyabelieve umuntu aphenduke abhabhathiswe iBhayibheli elisho lokho so Mpostoli ngoba uthi nabo bakucocela ngendaba kaShembe ke bakuchazela maybe ukuthi why befaka amacici lawa abawafaka ezindlebeni bavunula njengabantu abamnyama okay angithi inkolo kakhulu le kaShembe izimi le ithanda izinto isizulu not isintu okay isizulu bavunula ngesizulu most of them bagqoka isizulu esosibonayo leso kufaka amacici akusindaba yenkolo cha kwaZulu nje indoda uthi ivunulile isika indlebe zibe inkulu bafake babefika indlebe ubaba nje wangishumayisa mina wanendlebe isikiwe efaka ipa elokhuza la into angazi yini ayifakwa la enkulu ebhaliwe yaqoshwa kahle bakwakuyinto ababenza lokhu yawo wayiyeka lo baba ngoba angikhombisa ukuthi nazi izinto angangifaka ngakasindiswa ngasindiswa ngayilahla phansi ulahlelani phansi ngoba azimayelana nenkolo cha angithi kukhona lento yokufika kwevangeli uma kufika ivangeli leli Kristu kakhulu malifika lafika lashaya zonke izinto basinika lona ivangeli abasinika lona basinika nama tradition wabo sabona lokho kwesizulu ibheshu li wrong uyabona so mawufaka ibheshu nje qala kwakuthiwa umhedeni mawufaka amahiya kuthiwa nje uyiSwati nje lo mzuzu kanti abantu abafika nevangeli kithi bafika nalo basinika nento zabo ivangeli ali right kodwa ba add izinto phekwalo okay so kusho ukuthi le ayimayelana nenkolo nje cha ukuvunula ukugqoka akwenza into kuKristu uNkulunkulu ngeke ajaje umuntu ukuthi ugqoka ibheshu noma akagqoka ngebheshu ibheshu isintu sakwaZulu awumama abagcoka amabhulukwe bona hayi ke angithi lokho kuba ilento engishoyo ukuthi bawachitha amabheshu kodwa baqoka amabhrukwe wobani benza lokho ilabantu abafike nevangeli leli lobuKristu bafike nalo balimbathisa isilungu that is why mawugqoke ibhrukwe umfazi egqoka ibhrukwe enkonzweni it's not a sin kubo kodwa waqoka ibheshu enkonzweni bayokhuluma ngawe ngisho kuma platform onke ukuthi lela bandla lela baqoka amabheshu baqoka bavunula isizulu kodwa abana nabo uma phambi kwemicrophone abantu besifazana bebqoka ama stomach out ngoba isilungu it's not a shame kwesilungu kodwa ngesintu uveza umzimba kuyishame akukho right sathuswa kanjalo but ke thank God ukuthi singakashoni uNkulunkulu uyisusela inkungu asashayani ngogqoka okay ukuthi umuntu ugqokeni umuntu wesifazana ngaligcoka ibhuluku akhululeke not that angithi inkinga la efike khona okay ukuthi uma umuntu wesifazana ibhuluku ngesintu sabantu abamnyama kuyihlazo umuntu wesifazana bayigqoke wayibamba wasimbi kuyihlazo ngesintu nje hayi ngokukholwa that is why abagqoka amabhruku abangeni nayo emakhaya ubaba makuthiwa nje kwambatha lekhaya ngeke angena agqoke ibhruku uyazi naye ukuthi ngesintu mawungena ekhaya lendoda ufuna ugqoke kahle ubophe ikhanda bakwazi lokho uma wenza njalo ke bavame ngoba la isilungu sithatha ikhanda benza ngathi ukukholwa isilungu ngesilungu ku right ugqoka ibhruku ku wrong ugqoka ibheshu sengiqonda ukuthi akukho wrong angithi ake ngithi abelungu bengikhonza nabanye abelungu vele bakhona ke bandleni abelungu baningi khonza nabo ebandleni baningi abelungu so ke mawufika kubo ake ngithi mhlambe ngiye Europe
ngiyakwelinye lamabandla abantu abamhlophe kubo ngesingabo ibhruku is not akhonto wrong buqoka Okay. but into ke efuneka sibheke ukuthi Izwi. not izwi in fact ngoba izwi alisho lutho ngoqoka Okay. kodwa ukuthi singenzi into eyihlazo sibhaxise ngokolo Okay. hayi mina ngikhululekile uJesu wangikhulula sungena ekhaya lendoda ngamapuntshupuntsu ezinqe umama usuqoke ostomach out leyo nto ayikamukeleki ngesintu ingakho noma singafaki isinto ekholweni kodwa indawo ukuze ivangeli lihlonipheke yenza lento abayenzayo upapa